Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Bomba 250. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, igihugu cya Kenya nicyo gifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi. Ikoranabuhanga, ubucuruzi ndetse n'inyubako ndende kandi nyinshi. Nairobi iracyari imbere y'indi mijyi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Gusa nanone Kenya imaze kwambara isura mbi muri politiki irangwamo akavuyo, haba mu guhangana kw'abategetsi n'abo batavuga rumwe, ibyo wenda byo biba n'ahandi mu karere. Ariko noneho akavuyo k'abajene bitwara nk'aho bafite leta yabo mu yindi leta, nabyo bimaze kuba ibintu bizwiho guturuka muri Kenya. Ni ikimenyetso kigaragaza ko iki gihugu gifite akazi kenshi ko kuzakora mu myaka iri imbere, kubera ko bakomeje kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bifata indi ntera. Ibi bikorwa n'urubyiruko ahanini rwiganjemo mu kiragano cya Z cyangwa se abiyita abagenzi, aho ngo baba bavuga ko bakeneye impinduka mu gihugu cyabo. Ariko ngo niyo ubajije abenshi muri buti mukeneye izihe mpinduka, nta kintu na kimwe babona cyo kugusubiza. Ahubwo bagendera mu bigare biterwa ahanini n'umubare w'urubyiruko rutagira imirimo ifatika muri iki gihugu. Bikajyana kandi n'ubwiyongere bw'urundi rubyiruko rwo mu karere no hanze yako rwimukira muri Kenya gushaka amaramuko. Ibi byatumye haba amatsinda menshi y'abagizi ba nabi biganjemo abanyakenya, ndetse ngo nibo bari imbere mu batangiye kuririmba ya ndirimbo imaze iminsi muri Afurika y'Epfo ngo mutuvire mu gihugu. Ku ikubitiro baherutse kubwira abanyarwanda n'abarundi ko batabashaka mu gihugu cyabo. Hari hashize imyaka myinshi kandi bavuga ko barambiwe urubyiruko rw'Abasomali cyangwa se abakomoka muri Somalia. Ushobora kuba warabyumvishe batanga izo mpuruza ngo abantu babavire mu gihugu ukagira ngo ni imikino, ariko siko bimeze. Murabizi biri kuba ku banyamahanga muri Afurika y'Epfo. Uyu munsi reka tuganire ku matsinda y'amabandi yo muri Kenya azwi ku izina ry'abahuni. Ushaka wabita abahuriga cyangwa se abanyarugomo, ariko basigaye bafite n'imbunda. Ubu ngo kuva mu 2011 mu gihugu cya Kenya hose habarizwa imitwe igera ku 100 y'abanyarugomo bitwaza intwaro zirimo imbunda n'ibyuma. Imijyi nka Cape Town, Durban na Johannesburg muri Afurika y'Epfo, Tripoli muri Libya na Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hasanzwe imbunda nyinshi mu basivile, ariko ubu noneho ngo biri gukwira cyane mu mijyi yo muri Kenya. Ese ni ukubera iki muri Kenya ibi bimaze kuba ikibazo gihora kigaruka? Kubera iki bamaze kubigira akamenyero? Ni izihe ngingo ibindi bihugu byo mu karere bikwiye gufata bigendanye n'iyi myitwarire y'urubyiruko rwo muri Kenya? Njye nitwa Matare, ngo haye ikaze kuri Bomba 250. Muri Kenya aya matsinda y'abahuni noneho ngo abatavuga rumwe na leta basigaye bayakodesha, bazi insoresore bakazifashisha mu gukora urugomo. Imbunda zisigaye zitunzwe n'abantu benshi ku buryo hasigaye hari n'abazikoresha mu guhangana na polisi ku manywa. Kenya irimo abagizi ba nabi basigaye badatinya no kugaba ibitero ku bantu barimo n'abarinzwe n'inzego z'umutekano z'iki gihugu. Akenshi kandi ngo aya matsinda aba yiganjemo abantu batazi ibipfa n'ibikira mu gihugu, kandi ngo abenshi bagendera mu kigare ndetse ntibakozwe uturimo tw'amaboko. Ntibumvira ababyeyi n'imiryango kugeza no ku nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, ahubwo bo ngo bakumva ko ubuzima bwabo butameze neza, kandi ngo kuba butameze neza byagizwemo uruhare n'abandi bantu kurenza kuba ari bo ubwabo, cyane cyane bakabishinza leta. Igiteye impungenge mu gihugu cya Kenya kandi nuko uyu muco mubi umaze kuba nk'ikintu gisanzwe, kugeza ku rwego umunyapolitiki utavuga rumwe na leta yitsamura agata agahita yikoza hirya agata akabikoza amamiliyoni y'amashiringi muyo yazigamye muri igihugu cyamuhembye nayo yariyemo za ruswa, dore ko ngo muri iki gihugu habarizwa ruswa nyinshi cyane. Akayahereza abitwa inararibonye cyangwa se expert mu gutegura imyigaragambyo no guteza imyumvumbagatanyo ngo bamufashe guhangana na leta. Abo bahuriga bakoresha inzira zitandukanye baba barubatse kuva mu myaka yo kuva mu 2011, bakagumura urubyiruko rwiganjemo rumwe rudakozwe uturimo tw'amaboko ruzwi ku izina ry'abahuni cyangwa se abahuriga. Hanyuma bakiroha mu muhanda, bakamenagura amamodoka y'abantu, bagatwika amapine mu muhanda, bagasahura amaduka, yemwe bake muri bafite imbunda bagashuka abandi bakegura intosho n'ibibando bakajya guhangana n'inzego z'umutekano. Ibi ngo akenshi mu bihugu by'abakoloni barabishima ngo ni ubwisanzure na demokarasi, ariko abazi ikiguzi cy'imidugararo no gusubiranamo muri rubanda babyita intege nke za leta n'inzego z'umutekano. Ngo iyo wageze aho insoresore zatangiye kubaho ku mwambaro w'inzego zishinzwe kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage, ubu hatangiye gutenguha abaturage bakwizeye bakagutora ngo babere umuyobozi. Muri iki gihugu hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, ariko igiteye impungenge nuko hamaze kumenyerwa ko nta nama cyangwa ihuriro ry'abanyapolitike cyangwa se umwana w'umwe mu bizo nsoresore zibona nk'ikibazo ngo birangire zitamugabyeho igitero, kabone n'iyo polisi y'igihugu yabimucungiye umutekano ari no ku manywa. Ibitera ubwoba abanyakenya benshi ko igihugu cyabo gishobora kuzisanga mu ntambara yo gusubiranamo ubwabo cyangwa se civil war, mu gihe gito inzego z'umutekano zibaye zikomeje kujya zirebera ibikorwa by'urugomo mu izina ryo kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
kubera ko ngo mu matsinda akodeshwa harimo n'abayubakiye ku bwoko. Mu kinyarwanda tuzi ko bavuga ngo aho uburenganzira bwawe burangirira niho ubwundi butangirira, ariko muri Kenya hamwe n'urubyiruko rwayo rwiyongera buri munsi, kongeraho n'amamiliyoni n'urundi rubyiruko ruturuka mu bihugu byo hirya cyane cyane mu karere, ku isonga ngo hakabamo abaturanyi bacu bo hakurya y'Akanyaru. Umuvuduko ibikorwa by'abahuriga bikomeje gufata muri Kenya ni kagaheri gashobora kuzavamo ikibyimba umunsi umwe. Reka tuvuge kuri imwe mu mibare iteye ubwoba ku rubyiruko rwa Kenya. 75% by'abaturage ba Kenya bose bari munsi y'imyaka 35, kandi muri bo 67% ngo ntibagira akazi cyangwa se bakaba bakora akazi k'intica ntikize byo muri Kenya bita kazi za Jowakari. Ni ukuvuga ko abari munsi y'10% gusa mu rubyiruko rw'iki gihugu ari bo gusa bakora imirimo ishobora kubaho iby'ingenzi nk'ubwishingizi bw'ubuzima, ubwiteganyirize bw'abakozi n'imibereho y'ubuzima wavuga ko bwifashije. Ikindi giteye ubwoba mu gihugu cya Kenya nuko byibuze abantu 1 miliyoni barangije kaminuza bajya ku isoko ry'umurimo buri mwaka, kandi igihugu ngo gisigaranye ubushobozi bwo guha akazi abari munsi ya 5% buri mwaka. 95% bagasigara barwana no kwikorera, ari nabyo bituma haba urubyiruko rwinshi ruhinduka abahuriga cyangwa se abahuni. Ibi bikorwa bitangira kwiyongera muri Kenya nyuma y'inkundura z'amatora yo mu 2007 na 2008, bitewe n'abanyapolitike bakusanyirije urubyiruko mu matsinda ashingiye ku moko, maze batangira kuvuruga igihugu ku buryo budakwiye mu gihugu gifite amategeko n'abagifasha kuyubahiriza. Inshuro ya mbere abahuni bateza akaduruvayo mu nama zishingiye kuri politiki, abantu babifashe nk'ibintu bisanzwe biri aho, byaba ahantu hose hateraniye abantu benshi. Ariko uko iminsi yagiye yegera imbere, abanyapolitike bo muri iki gihugu ngo bagiye babona ko bikora, bakabitegura neza, maze ushaka kumvisha uwo bahanganye wese akabishoramo amashiringi, maze abo bahuriga cyangwa se abahuni ntibazongere kumuha amahoro na rimwe. Reka dufate uyu mwaka wa 2026 wonyine turebe ibikorwa by'abahuni byateye abantu ubwoba muri Kenya. Igikorwa cya mbere ni igitero cyo ku rusengero rwa Katedrale y'Abatagatifu Bose, All Saints Cathedral. Ejo bundi ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatandatu, itsinda ry'insoresore zitwaje intwaro zizwi nka chini ya Mnazi byagabye igitero kuri Katedrale yitwa All Saints Cathedral mu mujyi wa Nairobi. Ni nyuma y'uko hari amakuru yagiye hanze avuga ko urwo rusengero rwakiriye amaturo menshi, maze ngo iryo tsinda ry'amabandi rigendera kuri moto ryambaye maske ribibonamo akazi. Bukeye ryateye kuri uru rusengero rivuga ko rishaka umugabane waryo muri ayo mafaranga yatuwe muri urwo rusengero, ngo bitaye ibyo ntihagire umuntu n'umwe uhava. Batwaye amafaranga ndetse bamura bari baje gusenga iby'agaciro birimo imikufi, amasakoshi, amasaha n'ibindi. Hari igitero kandi bagabye ku musenateri witwa Osotsi. Umusenateri witwa Geoffrey Osotsi uhagarariye kaunti ya Vihiga yagabweho igitero n'abasore bitwa abahuni ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Abo basore bari bitwaje intwaro zirimo imbunda n'ibyuma, bamuteye ubwo yari ari mu iduka ricuruza ikawa mu mujyi wa Kisumu. Bivuga ko abamugabyeho igitero babitewe n'ibitekerezo atanga muri politiki ya Kenya, ndetse bikanavuga ko abatumva ibintu kimwe nawe ari bo bamutegeje ayo mabandi cyangwa se izo nsoresore zizwi ku izina ry'abahuni. Ikindi gikorwa cyabaye muri uyu mwaka giteye ubwoba gikozwe n'abahuni bo muri Kenya ni igitero bagabye kuri Rigathi Gachagua wahoze ari vice perezida wa Kenya. Nawe yagabweho ibitero byinshi inshuro zirenze imwe muri iyi myaka ishize, ariko inshuro iheruka ni igitero yagabweho ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rusengero rumwe rwo mu mujyi wa Nyeri. Abagabo bambaye maske binjiye mu rusengero bitwaje imbunda n'ibyuma, bari mu zitorero bambura abantu ibyabo ku manywa y'ihanga. Aya mabandi kandi yatwitse imodoka nyinshi, abaje gusenga babateramo ibyuka biryana mu maso, ubundi barabiba karahava ku buryo wagira ngo ni muri filime. Havugwa kandi ibikorwa byinshi byibasira imodoka zitwara abanyeshuri, aho ngo zagiye zitangirwa mu nzira n'aya matsinda y'amabandi. Inshuro nyinshi ngo bakaba bakunda kuba bashakamo abana b'abanyepolitike bavuga ko batemera ibitekerezo byabo muri politike ya Kenya. Ibi kandi biteza umwuka mubi hagati ya leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo, aho bo muri opposition bashinja leta kudaha agaciro ibikorwa by'amatsinda y'amabandi bikomeje gufata intera muri iki gihugu. Naho ku ruhande rwa leta bakavuga ko babizi kandi bari kubikurikirana. Minisitiri w'umutekano muri Kenya Kipchumba Murkomen aherutse kubwira inshinga umutegeko ya Kenya yuko iki kibazo leta ikizi kandi ko bamaze kumenya ko hari amatsinda y'amabandi cyangwa se abahuriga agera ku 100 mu gihugu cyose, kandi ubu ngo ayo matsinda ari mu bipimo by'inzego z'umutekano ziri gukurikirana rimwe kurinde kugira ngo bayarimbure. Ibingibi muri Kenya bitera abantu benshi ubwoba kubera ko urubyiruko rwabo rw'abagenzi cyangwa se urubyiruko rwo mu kiragano cya Z rukomeje kwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ku buryo abanyakenya batekereza ko hari umunsi bazabyuka bagasanga igihugu cyabo cyaguye mu isayo kitazahita kivamo ako kanya.
ku isi hirya no hino mu myaka ishize hagiye haba inkundura z'urubyiruko, cyane cyane bigatangira ari urubyiruko rw'abanyarugomo ariko bigahitana n'ubutegetsi. Muri Aziya, mu gihugu cya Nepal ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 mu 2025, urubyiruko rwaho rwarahagurutse ruvuga ko rushaka gukuraho ubutegetsi kubera ibibazo birimo ubukene, ikene wabo no gufunga imbuga nkoranyambaga. Ibikorwa by'abo bajene bo mu kiragano cya Z cyangwa se Gen Z byatumye Minisitiri w'Intebe Sharma Oli na guverinoma ye begura. Muri Indonesia naho habaye imyigaragambyo y'urubyiruko rwinubira ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru ndetse no kongera amafaranga y'umurengera abanyepolitike. Hagati mu 2024 mu gihugu cya Bangladesh, urubyiruko rwavuga ko rushaka impinduka muri demokarasi no kurandura ruswa, rwahagurukanye wari Minisitiri w'Intebe Sheikh Hasina ruramwirukankana ahungira mu Buhinde. Leta ye ivaho n'ubutegetsi burahinduka. Muri Philippines naho habaye imyigaragambyo y'abari bayoboye n'urubyiruko, bavugaga ko leta isesagura umutungo wari ugenewe imishinga yo kurwanya imyuzure muri iki gihugu. Mu gihugu cya Sri Lanka naho habaye imyigaragambyo y'urubyiruko rwinubiraga ubukene no gusaba ko ubutegetsi buhinduka. Mu gihugu cya Madagascar mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025, imyigaragambyo y'urubyiruko rwavugaga ko rushaka ko ubutegetsi buhinduka, rwinubiraga ubukene bukabije, gutagaciro kw'ifaranga no kudasa n'ibikorwa remezo. Imyigaragambyo imaze gukomera, abategetsi basabye igisirikare ko cyakoresha imbaraga mu guhagarika imyigaragambyo, ariko abasirikare bavuga ko batarasa abasivile. Ibi byatumye wari perezida Andry Rajoelina yegurana na guverinoma ye ava ku butegetsi arahunga. Muri Kenya n'ubundi, muri iki gihugu mu kwezi kwa 5 mu 2024, abiganjemo urubyiruko rwa Kenya barahagurutse basaba ko perezida William Ruto yava ku butegetsi kubera itegeko yari yasinye rizamura imisoro ku bicuruzwa bimwe na rimwe nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Iyi myigaragambyo yo muri Kenya yiswe Reject Financial Bill 2024 yaguyemo abantu bagera ku 126, naho abagera kuri 600 bayikomerekeramo nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano za Kenya. Iyo myigaragambyo yaje guhagarikwa n'uko iri tegeko riteshejwe agaciro, ariko n'ubundi abagenzi bo muri Kenya bahora biteguye guhangana na leta kuko ngo bamaze kugira ubunararibonye bwinshi mu myigaragambyo ku buryo ngo basigaye bajya no mu bindi bihugu gutanga umusada. Muri Afurika kandi ibikorwa by'abahuriga b'abagenzi bivugwa mu gihugu cya Nigeria, Zimbabwe na Sierra Leone. Mu bindi bihugu nka Peru, Mexique, Ecuador na Haiti hose habaye imyigaragambyo y'abagenzi. Ahanini ishingira ku rubyiruko rusaba impinduka, ariko bikajyana n'ubwiyongere bw'amatsinda yitwaza intwaro zirimo imbunda n'iza gakondo. Ibi binatuma abaturage nabo binubira ko leta zabo ntacyo zibashije gukora ngo zibarinde iyo mitwe y'abahuriga cyangwa se abahuni cyangwa se urubyiruko rwo muri generation Z cyangwa se abagenzi, kubera ahanini ibikorwa by'urugomo bikorwa n'abiganjemo urubyiruko rwo muri ayo matsinda adatinya guhangana n'inzego z'umutekano. Mwarabibonye kenshi muri Kenya mu mwaka wa 2024, aho abantu babaga bitwaje intosho, ibibando, abandi bafite imipanga, ibyuma, babaga bashaka guhangana n'inzego z'umutekano. Mu bihugu byo mu karere kandi hagiye havugwa amazina y'abanyakenya bita impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, bagiye bajya mu bindi bihugu byo mu karere mu bikorwa inzego z'umutekano zagiye zivuga ko ari ukwigisha urubyiruko kwigaragambya. Muri Tanzania, inzego z'iperereza zafunze umunyakenya Boniface Mwangi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2025 mu mujyi wa Dar es Salaam. We yavugaga ko yari yitabiriye urubanza rwa Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania, ariko bo bakamushinja ko yaje kwigisha abantu guteza umutekano muke. Mu matora y'umwaka ushize kandi muri Tanzania hafunzwe abantu benshi barimo abanyakenya ngo bari baragiye muri Tanzania gufasha urubyiruko rwabo gukuraho leta mu kavuyo kakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu. Muri Uganda naho hagiye havugwa amazina y'abanyakenya ngo bagiye bajya muri Uganda gufasha urubyiruko rwabo guhangana na leta. Mu matora y'umukuru w'igihugu ashize muri Uganda, abitwa Bob Njagi na Nicholas Oyo bafashwe n'inzego z'umutekano za Uganda tariki ya 1 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Aba ngo bari bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza bya Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine wahanganye mu matora na Perezida Museveni. Ubwo yemezaga aya makuru kandi Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaragize ati twafashe insoresore zo muri Kenya ziyita inararibonye mu gutegura imyigaragambyo no guteza akaduruvayo. Ati twababitse mu cyumba cya firigo iminsi mikeya, tubaha ikinyabupfura tubasubiza iwabo, babarekuwe nyuma y'ukwezi n'iminsi 7. Ibi byumvikanisha ko muri Kenya hamaze kuba indiri y'ubwigomeke. Kera muri Kenya hafatwaga nk'igihugu abanyabyaha bihishamo, kubera ubunini bwacyo n'urujya n'uruza rw'abantu rwatumaga kubihishamo byoroha. Ariko ubu noneho uhasigaye ariho abanyabyaha bashobora kuzaba ruharwa hirya no hino mu karere baremerwa.
ntabwo byakunda kandi nta nubwo bikwiye kuba umwera w'i Nairobi ukwira hose. Niba warumvisha aba bahuni cyangwa se abahuriga bo muri Kenya bavuga ko badashaka urubyiruko rw'abanyarwanda, abarundi n'abasomali, ntabwo ari ukubivuga gusa. Ugendeye ku mubare w'amatsinda y'abagizi ba nabi bari muri Kenya, ukongeraho ko badatinya guhangana n'inzego z'umutekano, ndetse ukongeraho n'ubwo bushake bwabo bwo kugira ngo kwigisha urubyiruko rwo mu bindi bihugu bituranye na Kenya kwigaragambya no guhangana na leta, wavuga ko ari ikibazo gikomeye ubutegetsi bwa Kenya, ariko wavuga ko nanone ari ikibazo inzego z'umutekano za Kenya, polisi n'igisirikare bakwiye gufata mu ntoki zabo mbere y'uko amazi arenga inkombe. Ubu ngubu amaso yose y'abo bahuni cyangwa se abahuriga muri Kenya ngo bayahanze ku matora y'umukuru w'igihugu mu 2027. Muri uwo mwaka cyangwa se mbere yaho cyangwa se na nyuma yaho, dushobora kuzabona ibikorwa by'urugomo bifata indi ntera muri Kenya, cyane cyane ko aya matsinda y'abahuni cyangwa se abahuriga asigaye afite imbunda, ku buryo abantu bibaza ngo muri Kenya amatsinda 100 harimo abantu bose bafite imbunda bazikura hehe? Ese ni uburangare bwa leta cyangwa se n'uburangare bw'inzego z'umutekano? Bitangira ari urubyiruko ruvuga ko rudafite akazi kandi bakabishinja leta, hanyuma urwo rubyiruko rugatangira kwishyira mu matsinda. Iyo rutangiye kwishyira mu matsinda y'abagizi ba nabi, noneho hakaba higanjemo n'abafite imbunda bashaka kugenda barasana na polisi mu muhanda ku manywa y'ihangu, ntabwo ishyamba riba rikiri ryeru. Bitangira kandi bavuga ko abo banyamahanga batabashaka kubera ko baje gutwara imirimo yabo, ariko nk'uko twabibonye haruguru, mu gihugu cya Kenya haba urubyiruko rwinshi rusoza amakaminuza buri mwaka, bitandukanye n'uko isoko ry'umurimo ringana muri iki gihugu. Gusa ni ikibazo gikomeye niba abanyakenya nabo batangiye kuvuga ko urubyiruko rw'abanyamahanga, cyane cyane ibihugu bikikije Kenya, bagomba kuva mu gihugu cyabo kubera ko baza kubatwarira imirimo. Birumvikana ko muri Kenya mu minsi iri imbere urubyiruko rwabo ruzaba rwitwara nk'urwo muri Afurika y'Epfo. Bitangira bavuga ngo ntidufite imirimo, ubundi bakavuga ngo abanyamahanga badutwariye imirimo, ubundi bakavuga ngo abanyamahanga ntitubashaka. Hatagize igikorwa mu maguru mashya, mu myaka iri imbere mu mijyi yo muri Kenya nka Nairobi na Mombasa hazaba habarizwa urugomo rurimo n'ubwicanyi bukoreshwa imbunda nk'ibyo tumenyereye muri Afurika y'Epfo. Reka tubitege amaso. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.